mama atirite nti mama koende utithina chalo mbita makena ringi no mbita nkirote kana nkatha bita ekolomoto nyumone nyumondito nyumoe kithaka nyumoe musi nyumoe rui nyumoe tumbika ndina ndene studio aruare tukiwa Jumatatu nthongi mno arakumbite kwithirwa kwina vijana kana ndo bethe bakiwa utingwe mara kuhanda mheshimiwa mara kuhanda musiari na no enderu skuru omba kwithirwa githoma kidogo alafu ndo kwithirwa ukiwa wintaniri ntena ngwe intwiro ngwe ngwe of course iteo na ni batire kwithirwa sie creator ni thirikari chionde both county government na national government lakini ukiakuya kuona kintu kitawa personal initiative mbere ngwe tironekera yusuwa ni antu baba ingi awe ngono batire kwithirwa kibanga na ibi atomarware mbona katumbe kwithirwa tukiangazie kidogo tu tukiuria na hata mtu amekuitethia wengwa kuringana na ombi mtu ekumbwa kwigintu kiari mwiri wake kwibio murungu awikire ndene na no bitumire bikomba kwithotethia na rware ndi na mbati sana ndithira ndina nchamba ingi yombeta kwithirwa kiritana kwa nyingi sana ndene ya Meru County akomba kwithirwa toeleza story yake na alafu nikenda tukomba kwithirwa ni tukimnya ni kintu kikaritumya kuthoma kuma kiriwe eta nambere kwithirwa yo mona batwe namba yetu SMS ni 40321 rikana TV number 1 Mubango number 1 presenter number 1 karibu sana Chamba. Yes sir. Uwi Mbo iburu. Denda wale kamera wiringira introduction or address the nation. Uwe marito ya kuina umete kila kitu. Umbeta wa Phineas Mwathi. Umete Kiaki Nyakist want kwa MCA wetu Robert Kithenji na umete kairi ageta Berikene originally kiamenya kaja kiburini area lima generalized sana so ku nkarangite manto nja kwaya kuma ndimo na muringururite kanchene Catholic ndareri kanchene Catholic so ndendete movement ya kwaya nuje manto kanchene Catholic ito in process idaro bangi so yo kitu ndakarangi kithingatana ndaigwa ndina passion yu kuma ndimo nini ndari nya water boy kanchene Catholic ndatungatite micha ekinya mwe to akura to make water boy then to atonya gikwaya twaria mwarimu otitana kwaya muno at that time tuinanga etawate to mwitaga murithi sijui antimko mine trembati edo anakatagete ero TV la ya kampona murithi definitely atithirwa ate oleletie wero TV bwa sana Phineas na ngwereringe karibu sana ndenda utambue aciari baku kenda tumnya origin yaku kabisa kenda muciari wengo na atori in fact kenda bamnya nchambe tu nyombera kwithirwa ikinya studio sa ngokethia mathe okwata Monica Mwakiuna ethora eki market yau kiborene Mwakiuna nse ta Patrick Kabete alla natawe na marita hatari ale au njatu na atori baka kuna by the way ndiraki sana mbitho andigene na former MCA naiba eta muturi ntori ntago itangugi Tulisa FM muturi ntori ntago kaembe na bangi ba atori bako kuna bakibaka kuna bakiugo bonde ngwete kibatakete Wero TV asante sana atori otewo tona Wero TV kinyoke thro urona ara kana uro saindie kana saindie bwa sana ndo bakwithirwa okinya ndene studio Phineas na owe wini bwa okuwa wambire kwithwe kanisene ukiambiria manto ya kanisa nomba kwithwa kitani okithia ta process ucionthe owe ire omenyere no ritane kwaya tukuma au itwatire skuru na ndambiria kwaya mbati ta performere at that time tandari na ndaigo ndina passion lakini kwa kuruka challenges nyingi bangi gukwira otumba antu bantu kenu gutaka bakona kwa mantu otumba kuthithia kintu kiu yani kuna otumba kuthithia ontu kiu ontu kibwa so ikwaremere ndeja ndachoka kanchene twambiria kwaya muungano kwaya twendelea na muungano kwaya kwa kinyira gintu kingi kithwa kiro ati kwaya kwa mantu jatu manyira kwaya muno antu mara barabo ari abo bakukorana nini kwaya karaja kethira baka korona bageta baba arabangi baka gito ka kwaya karaja kethira batinda ari na passion iwe kwaya ndeneko
ndeta ndatonya ki parish choir twambiria kuina but bagita kurecord at that time ndarite gwita ngogine mari ntarekondre ibaringite parish choir egea ki parish batiri utikaira utega weru sana witwa Father Gikunda St. Philips ibashutite rwimbo bena ndwimbo ciao inyingi but at that time beto shooting tareo ndacoka ndeja ndakaranga ndio karanga toja twajukua toja MOS tokinya MOS ndare a passion ira ndakinya MOS ndona kwina gintu tutina kyo ningo naito bati kuthithia gintu unique gintu cha choir I started ndikwambiria kwa manto ja choir no ndaraia twi barracks na twi nara tuthwa tuli askari tumita barracks freedom twi barrack utuko twarangaia na thakanga acira uratumba kuthithia choir bati kwa kuna challenges ko bambira kawina tuti oraro turingire tumami nkabera no tumbe kuthithia onto batwira tiga ugo watukwatithia tuine ndumba cheitha tu iro ngai file to piracy piracy ku copy na ndabera I can compose no mpandike rwimbo na rutaino kairi lakini awagwa wanaamini twambiria kwaya nda kurukire challenge nyingi no ntu ndetete pressure puo ikomi ngwati mbudureni gikundi gitikumenyeka ni RSM na RSM ngutikana tegete nyawe ngona kumenya RSM etawate mwenda RSM mwenda oe MOS ambitithia pressure apu kithumba mwanga ndare moigwita nda mama lakini ndamwira no mwanga tukambiria MOS choir aguteka ona passion ira ndine ona gintu kiwona uteonge ombonthithia no ansqueeze matha then betre meeting barare na rampa kuma matha jo tirimana matha ujairi then ndetre ndikuona o choir kwambiria ndeta mbere mandamba ku change rwimbo rom tumpendete sana eto mwalimu Osonga no inite dopo cia Kenya ja tumshangirie ija rwimbo rwa mumirie muno tumshangirie Kenya twa change rwimbo ru twa rukina era Meru but twaja twakinya moto na itubati kuandika rwimbo rwetu rutaino nangi then tuko tumbumete kuria nikasikia wimbo imetoka na nikaandika lakini twari tunyunya thimu uratwakara barracks twari tunyunya thimu so nyako gwata tune eri thina ebindire mbukia nthaka ithatu kainya ncinire na ncire tune na mtu eke na korirwo na karara bakara jaka bakonda korirwo nkabokia ukire bukorirwo tune urojo bondikanie then bonde iborirwo mwaki no rikanire ntake kuma roire tawate tume big up mara moja eto Christopher lakini skuru twamwita mwenje no twa ejire akuja training ejire akurite kireru then yenje testo na ndia kwirwo enje nuje askari no mwanka wenje auga atenja kanche oera time mwenje be tukoroye kireru bakeja stone so naitwa mumenyaja mwenje nana maintain kireru na ari kwa kinyire kwa sheria no mwanka kienjo nenjere lakini no omire kurikana rwimbo rukiri na andikane tune na twandika rwimbo ru kwitawa heko asante sana iboya sana irwimbo misina irwimbo ruthonge kabisa inkomengwela process yokuira na imanto mathonge ende Phineas no kona mutegeri wa Weru TV Phineas mbere omba kinyila kintu kirenda kubwithia kwina kintu kita wa handles kana interview ikingi bigiri umbere biewe taito kile mo kwa ngothiria ndo koringe smile wa trima kingi kiandi mbere ku ugomba kwithirwa kithira interview kuzuia no kona kwithirwa tikona thimu arekondika tune kawe ukarigana rwene uketa kuthurania antu bange bakaine kenda bagomba urigene ntuko wingi komba kwithirwa akithirwa antu gutwika ukenda kuina no kuringithwa pressure no kona cause we were but ewi sheria no yethero ikukuta wonde kwa batirie kwithirwa kuina kintu kiu lakini iria kwambita kwithirwa kuina initiative no ntone ombere kwithirwa ikiona weru ikumanisha uwe kira kwanda kubwithia as a person no utrime because bibinge mno kinyatho biashara kwenda kwambiria nombe kwithirwa kito kambiria alafu achomeka ikomba kwithirwa ikithira ukambiria ukaiwa onto nchambe ngeko itawa Jacob etre antu tu anjiri awila kapitoeke kuila kapitoeke kuita kwambiria nguya retre kwambiria kwatika nyo sheria eto itigiria tho ari au omba kwithirwa akiwatwa
ukua watoro ruciuria mwambe iranyuma yukia na yukiti itarine sana kwithirwa akiromba ngiri ya kwambiria nguira ende yo stoko akirugirwo no ntwa gucieleza stoko theo omba kwithirwa ana lakini hata give it up no mbere kwithirwa akiambiria safari ngire na anaendelea ende binkwa ndomenya une ati rira wakwenda kwambiria untu ukwenda uciandika wengwa kana kwenda push kintu kira wengwa omba kubithia ndene kukiomba kuretera matunda onto twinde imbesa tusoa mbesa kenda tuwirwa kenda kiguretera mbesa omba utrima no iteleru ringi no to kuba Phineas akeleza safari yake ndi Phineas a quick one rwimbo wewe ngo kuandika uyu kacia itarana kuandika hata kuandika rwimbo kira kithina ki ni tune kuchwa tune ya rwimbo iroka atumira ki rwimbo ra kwaya chau jangi manto fixa ukarikia kio kumenya tune nayo niyo ithina no utumba kujukia tune ya mtungi no mwanko cho tune yeku na kiwi kintu kikaraja ukitharimo igintu kija atuka akigwa te akuyomba wito copy no to copy wa copy ro mtungi kindene Kenya kuna kwa nyingi chinite na chinite na tune menya lakini no kuona batu twina tune yetu unique ko kira kithina gikuandika rwimbo tune yaki lakini wina passion mianu thangika ya akiri wichwaga wina atujaka wina nthu kaja ko kurira ka bi kaja orithitie mwanka kintu fulani gikaumira na hiyo kintu kiu wa copy ukaika tune ukandikira mantru ka rwimbo ende rwimbo rora arawibo andikite rwimbo kabisa runene mwanka ibo ngukinyila antu ara nkibo nkinyeta nkawiro kabisa iyari ku kairo riko rwimbo rwa heko iro ngwiririe muno na ntukwira twetire kuruina ngavana ingwitikia no twari na MC indaigirwe batu tugwita MYS twandika anto ba thire into bya entertain only ngavana ntukweu kiatho kiu kithira batari na vision kuona mbere lakini oni ndi gwita kuandika rwimbo ndarekere kuandika rwimbo rwikatha ngavana aki na ndona ngavana na president no ntunya ngavana wetu kireito murungi na atwirire kinya MCA bakarega okurukia mbeja cia MYS ikendelea na nyanje so jakethiria MYS na MYS no yitembe no mumenya mbeca ki national government national government nio ina nene bayo then ndabekira rwimbone kabisa so rira kiraito ejere igwa rwimbo rukuga romugwiria nteterete thwa kintu jakiu no gicomment comment rwimbo rwakwa na uga rwimbo rugeta kuperformwa ntukwe Madaraka Day oni andaririre wow teregirite thwa ku gintu mumba kuthithia kumba ku appreciate ndi ngavana yes lakini at that day na appreciate rwimbo wow na turito tukawero kam CS youth yes na ito mwero kamire kabisa na mwanka thai ndona roino yeli roino maitajaire ntukwe utike entertainment ege maitajaire tiga rwimbo ru kirwimbo rwitwa heko nchamba kiri wandiki bwaku bondwimbo no uwe ingwe kate ngwe rwimbo ingoge na thaici ndene Kenya gintu kira kiumbo kuria i talent menya otho nyoka thoma uka antu arori thai gintu kiu utikugwirirwa ukaandikwa no kabuto kwandikwa thithina ukaandikwa mora kiu ukaandikwa ibuta lakini roke tho nyari wona mtu ena nduka na akiri no miritie tera customer ja ukona customer ja gura thigare mwageta na akendere ukarau kena passion yo ntubu wa kuthithia na ntubu wa bwendenewe lakini roke tho tino ntubu ndeneku utino umba ukinya rwimbo ingoge na no ikurie thai kuna antu baingi muno betete gontu go kwingi muno no ntubu rwimbo akiethirwa ukina gintu kiu kindeneku uti ntumba kuthithia bwina bundeneku bureka gutethia nthigurune kumania rwimbo biashara lakini gintu akiwithirwa ntumbu ukuthithia wina passion yevu kwe barabu kuranitia bo nturene na ingwetikia kwe baraba mwita tu wakona onto intirona kanya kakwandikwa kambe kwithirwa ngitumira into ntumia ndarati kambo mbagedo yani mtu akarita stress na into nyabite na maana so wewe ndakwira mtu ntu yo wate ano ntu ingwetikia kwe baranya bathoma abo na mwanka thayo ke otimana noe atithero nyekirite ngwa boya probably ntu na iteire wirukiria
wenda kwira antu bau atia Phineas. Unikira mbombo kwira mayuthi wenzangu kuna gintu gitawa value no tukorwo kwa value no ti price itharo ikie kugura value ugo yuwa ubati ko value yourself mberema wiu ukai value ugasi heshima ikenda we go heshima nyane antu bo bangi kingi utiki ntu ukoro perform ndikurone uti self discipline no mwanka do ina discipline ikenda omba kurejanira nyana kukarani na antu bana na bakuruki ugwe bunganana no te mantu ka thithio te kwa tinjarana no roga kwa tinjara no mwanka do akurigio ntu bu ko no mwanka do ina self discipline kintu kingi yani uthikirie mentor yes no mwanka do ina mtu wa muthikira no mwanka muthikira wina heshima na ndo no giciere yago yu gucie heshima kum na value ukatho gicieja value ukorwo enda ku lose value inyoka thirie miaka egana karogu kai utukuije uja MC Raingo ukenda kuthura na roi nkuthire MC Raingo rojo nkuithiria no kwendia changa rojo nkuithiria mara ku oringite nkundi uka lose value me antu mbokwere wana ndo yo lakini ugakara na value on by the way oni kuringana onda tonyere politics ine siasa mpendete siasa sana siasa ekaringo nyandi nyomba no mbukire ngacho na ndina no ntimbije the ones to karega antu babethi bareka gotonya ki siasa siasa ya batonyera no ntwaira tukareka ku ukareka kutho ina time ekuthugania kusu guntu kwenu gukathuganirwa kuore o kwenda gukuthuganiria na igeto mndatonyere ki siasa na siasa randa atonyete ki siasa nda antu iba mena sana ugo tikiomenya wi mwana mono atukagwitana nambi lakini unda atonyere gutumira ume bwakwa na thai bau benda mbaitana ibo bejanga baitana na itwitete siasa ni je mtoro utumite ndokira sana ni MCO kwa thai ka sitting MCA Robert Kithinjire ngera na ingo mukatha mono na mikite gonto kuna mono itukare itwitanite na antu babengi na seminar nyingi sana kuguthurwo wina confidence onto na wina passion yebu no wite antu anene mono indi we self discipline we are youth guthurwo wina self discipline na we value me aro kendo kara ni ogakara na wito ongeongela value ku na value ku ito kiongaira value ontuko nti urandra kumenya naro James Raingo ndeja na rwingo kirakire watrio mto witaitia yes ngo kirakire tembe jana aru mbuga nyara ndagusibite ki VIP thimone ndagucokia na gi contact cha kawaida so Phineas no ntumbira kinya siasa no guzia kidogo we binafsi mind yeku omba kuwa probably MYS gethro create employment kana gethro itetheria youth ukura kana tu ni untu bo kiluka MYS te kethira kethethe tinyo thai nya kiume kiu nya igitari bakara na antu nau no kuona antu bachenjetie antu anene muno na antu baba ingi mano kuna muntu nya kuretwo aria MYS nyambere we konkugi ugatirimana na muntu jauni nkwe challenges ira ndana kurukira na ngutethi na advice lakini tutingiona no tuti kethore tancho bine me antija nao no tinku value ko ntiomba kuja gutethia nao lakini atwaringania tokaraja antu bamwe na antu bakuthugania umwe tutethania mathuganio na tuna antu bangi so MYS nitethetie antu banene mono jathai mubango jo bena jo wiki antu polytechnic ikwejire kuja kwethura ujuriria interest yeku iro kwenda kuthithia ko bojuriria interest yeku ithirwa bet kwari na interest inya kwina band kwina community works health works na polytechnic indendere antu mono na kuona ki antu ngirie mwe antu 600 bojurite polytechnic ko kuona ni antu iba kwenda kuthoma na antu iba kwenda kuithira bena iba kuithira kuna me polytechnics wato odithia course jerea urendo chiandika wengwa Raingo thai antu iba nogete ngugicha kuromba ibaroga uringaringa kwa mtu akuandika mara rojo akubute lakini thairo ketho na course yekuja Saron
mtu ajamu omuchuka po eko tukamurikiria kuja ruju no tito mwita kwawe True. la iro ke doina kosi ekuje ya wiring mtu atumbo karastima shurite no tuna kumenete akawita ojo muthithirie so ikatuma ugoithirwe wembise na wetaro ga choose cause iro wengo gwirero kuthithia kugu ukamita wina passion no gaitethia maishene no titindo chumbuka kukuga nganu kwenda kugia ngambi lakini nyabara bathithire bojulire community works te akundi bathithire makosa nontu no ithirwe mtu ena cause ingi ka kwenda kuona so kuthirwa akiona antu akuona kashi yewe lakini nyabo bangi bachuzire indonera imwe itwari thine nontu ukona kati 1600 barenda gwita skuru na tago kyo kole wa skuru ikithomo akiwita kuthomithwa that means no to decode out kwa kuringana na bara manata thatu bayukirie kanya kakua baba rililia interest yewe ita skuru tuwe ati ndene ya Meru County youth ino nto 1000 bare bayukitu kumakire anto ngirithano youth ngirithano iba apply te 5600 baraba apply te bayo kwa 1000 batiara 4600 kireba 1600 batara wita skuru kuthoma kuona ni ati ndene Meru kethwa ntelo abuthuku kone ndene Meru youth ibendete kuthoma kwina thine mbesa probably ya muciari kuremwa ikurira mwana kethwa tina inya ya kurira mwana fee ya sukuru na kuna betho kutho batine inya na bangi kutho batikwerwa no kuona jachari mono mtu na bati kuthore gwata mwana mbaru no kiaraniria mwana wa murembio kwenda me ugono tho tukuro kinyairia mwana iugo ina kyondene toe mwana na right na imoyo jungi kandu na jwaku nena na bati kuthuka no bati kumuthikira wengo akurembia kwenda oku betire barathomithwa mwanga form 4 no ntubende te akikuthurwa mwana we na thirite form 4 after au arekia mwana amurete agaitethia lakini utikithomo ka form 4 tha ute omba gwita gwitethia na ndi mtura akugeria kwira muciari amwikie course iromba kurira muciari na aregere amwira mbuga mbeche ndathire kuthomithia ugwenda gwitire ndi na tononya ko nyuma na ronya ko nyabo abakinya au lakini nyao gwaro kinyita tu te akwora kinya indara chene atikati urite ora un utira una na ndikyo gitumi wona baba ingi bakenda choose gwita kuthithia course no ntori ndi bena kithomo lakini gito batethia na ukona ja university tiba ingi bakurukite muno nyetho egita leto iko ngana mwa Kenya ngeri beia wambi tiba ingi bombere okuruka muno gwita university ni nyabo tu na baba university na ugwetu na batiguitethia no ntu kithomo kiawe aragwita gya pura no ngaja na ndi ukona tu skuru tukirugura mtu ageta gwita na jao ko course ije thai technical courses ni kuandika antu baba ingi muno na ngugite kungana course ja puramba course ja wiring mbi building and construction ondre aja ndetha indi te course na inkwenda kuchoka polytechnic ndi na course ya brand operator ndi brand operator wow na ndathithiritie gong kibit lakini ndenda kubwithia mi thai ndenda gwitandithie electrical engineering mbithirwe nkeja kathwa no mbone tractor okay ndithie ogumaya ko stima chaku thuki no ndithie ko gutira ngorore thina uni Phineas, that is wonderful ngona ikanya kama tukire mno nkenda in fact unkuiriu lakini point imwe wamba kwithirwa wetoma twahulila kiongona musumari ni ratio ya bara betre batare kuthoma na bara bangi batare into bingi mwanya kuona ni ndene Meru County twe na ubatubone sana bwa kithomo na anto youth bakwenda skuru ikwethara kwina notion that youth abate kwenda skuru ana bate kwenda kuthoma ende ko ya kuelewa no mwanga narrative change no nto youth iba kwenda kuthoma lakini kanya ka kuthoma bate kwewa ko no nto bakwasia mbesa probably musiari kainyele tu maisha kuko kuona ni economy yetu iri ndini kwenda yukiri tunekenda anto beto baba ukira asiari bedro bena mbesa bombe kwendia na bo sukuru no nto ana bena hamwe kuthoma lakini kanya kate kukinyeleka no nto kwa kambesa Phineas ndenda meambo eku ya muthia
na ingona yakanga bwita ringi bwina bangi wenzenu kenda bombera ya mainge gukonia MIS no nduru ari ngona ya tithi kuba me akwethera kwi batari njira mwanya mwanya kwenda kumenya itumi kia antu kana nya mutegeri nyangwa na kethera akenda kumenya itumi kia muntu kutara wita njira uwa etere so meambo ekwe muthia iromenya kwira kijana urotombere gukumakire probably MIS atona opportunity ayara nturene akiri maisha ye muringite sana arolele njira ya kona utethio musiari atina mbesa probably nya nturena kona utiwerwa kona umewira mtu we kiunduna atia kendo menya kona weru urampomba gutethia mtu roi nja uti thaici Meru County twina tutongi sana unimpendete nya kurima na kwina gintu ndaromba muno nya MCA wetu atutethia kio rujiro kung'ana we have fight tolerance Meru County na ringi tuitana ma agriculture mtu akethirwo ena ukona ukirima ikemwo kathiria ko tebugi kago kurima hasara ikemwo tumbo mitira ngugi we wenka ni gwitinya ntu bo gutethia akiketho wina rujiro kung'ana so horticulture thai ina mbesa sana intobia horticulture mtu mwethi no wite munda jugitiri ukomborithanagia jugitiri utejaga no urime matunguru no urime mbiribiri no urime melon no urime butternut no gatetheka kingi antu agukira wita utonya ki mandragi nambi inyetho otakinya kwa MIS no tina muchari oguteria wita polytechnic no wite ugachwa muchori okuro thithite that course agaguitana even if utona certificate no igutethie example ja mechanic tai no kuona ndaka chonde china bikibiki chirithuka kila siku lakini mtu no kuona achute mtu amuthingira bikibiki kuthinga na arenda kuria chiringi 150 lakini utwa wije kuthinga niki ugo karau lakini utetara ngarachi umenyora kugurukura gwitagwa no tukwina skill we gwita uga achia kanya gagukinya jara ngarachi ona skill ira mtu rotumira gwita kugurukuria rojo ira gakuruturikira njirene ukathinga no kona mbeza kabisa kwa ugucie employee wengwa kira tukuromba itugeria gucie employee mbere kuromba ngugi no ntungu wicha kuromba itekuoneka arori athori munda wina ju keria kujuitira ngugi waigo ina passion ye kuthithia ici tucieta jua kali itajua kali chwa muntu nyani mbere mbita skuru ndaitani turakta muntu ndamenya ri ndeta skuru no ntu ndare passion so mantu jonda jaroka ukonda kuthithia keria kuchwa kira umbo tiangugi ekuengwa tikuja kuromba self employment Phineas iboya sana nchamba ndenda kuona na we MIS ntaici no tamburukio wambi duare nkubwa I'm proud of you nkubwa nde mtu ikumetie sana no ntubo wakunkawirirwa kutrima nawe na nkawirwo no ntubo kuona kanya kako ya studio na ndegura murungu akutharime na nya MCA oku mento ku mwitate Robert Kithinjirengera iboya sana ntuba gwithora ikuria nchamba ye na atori bake bonthe na ciari na kinya ora bomba gwithora bwikirithana na unturene kenda omba gwithirwa aikura na Phineas itotakia kila laheri ke stories ya kuchonde na twawita ntuku imwe ukamakana ntuba kitha kidogo kia turinga Kambumbe gwithirwa tukiruma break tucokerere nge nyuma itarete kuraya mutegere weru TV ngwetikio kuthoma gintu kuma kiri Phineas nchamba yetu kuma Gaki.